تطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Следующее стихотворение мое, это бабушкам посвященная şair Adeye, poetesi нашей. Şair vatanıka cevap ustadar, hekuyin aşık şair adera. Cani cevap pişka, şivap hasratar. Уйдет он, агуин, шаир адер, неписанные были и исчезли, говорят. Уйдет он, агуин, шаир адер. Шулер сайиха, гülmezli çiyel, harını kasader, жейкуна цаил, чизна чара девка, кидер аял, арзуман ахуин, шаир адер. Çiçek mamayıka, orana şair. Çıbakan kardeş Halil, Ramazan sayır. Gül hücran balayke, dekayın hayır. İdekın goş erçu, şair adeye. Samaleyva yıka, dik fırıntıya. Dahal kabına, rangak gıltıya. Dikkatten reçike, viz parıltıya. Çike dastan vıka, şair adeye. Adamı kısmetka, zalim ne zulüm, mahrum ne ömürler, rahat olun. Perini kitabız, devkana kalam, yok bile şikayet, şair adeye. Hasta gül gözüne dert, vıha sağıncan, gümül dişin aykı, ulek arzuman, mani koyuş yaka, canı yadın hücran, ağay şüyük eke, şair adeye. Dert yencivat bi yige ka işar, canı zeze givkı, kalle kalişar, daştı gigan nabi, civan sakan şar, şair bala bişin, şair adeye. Vahidet иеhi, габжез вещейди, Вагит тоже говорит, ох, был бы рядом с ними. Вахидет иеhi, габжез вещейди, ses pişkat ırı, gahkaz ikeydi, derdez ortak ıha, hiç alışez heydi, sarahmet ve alhu, şair adem. Maşallah öğretmenim, maşallah.